so bo bwa aluminium otwaramu ebyo kurya byawe byo buhoro bari babitekire babikubera mu kasheshe obitugenda nabyo ishomero n'ibitabo byawe basha mukagaza ikamushanju mbaterekede mugenda murya mushomugaruko mu class so kashomayo ebina bingahi bugangari kashomera yo kwise cha mukaga ate cha mukaga omuriyejo mbera niye moya kilometers 2 buri izuba kunka washoma kuruga hacho kubanza yo cyabire kiyerire niyo ryabire rine niho ryabire rya muheru kirye kibina cyayiguru aho mpa tukashoma bacayeta echamushanju ne chamunana bari kuzeta junior secondary mwene chamushanju turukora za choices yo kuza aza amashomero go muri rukunjiri rujumbura gakagari macagene chamushanju ne chamunana gakani gabarwa na muntu munaga nkaga bakristayo rikabari rikinyasano erindi riri chamakanda erindi riri kanungu mwenu garya amashomero gatari menje munonga konkanyu wenkaza kanungu kambuga secondary school amini junior secondary school ni hiya biritandikire cyamushanju iyo nagiro so kuwarjire kambuga watora hi ati kuruga kambuga makamare cyamushanju ne cyamunana nazambara high school bara high school na shomayo sine yayo kubanza ne ya kabiri ya kashatu fees zabura naza kurunde mirimo waza kuronda mirimo ubwe nkabani nzaza kirembe kuronda yonko bwa karani umumajane za kijura so obo bwiro we abantu ba karani bakabarya ba classe je baherije cya mukaga cyamushanje cya munana kandi urujungo rutwabere nitugamba ni nkugambira na hati bindi kuhandika abana banje bineza masters ninye ndi kubakebera mazuma tukatushoma kuko yimwe mukamurwegesibwoha tukatwegesibwe kandi abantu tunango batineza certificates nyingi ba master batushomesa urujungo rwega kabisa urukwata mazuma grammar tugikwate za idioms zinenshi byona za tense zona tuzikwata nino yantini mporamo ngo kasemoro gano ngo akagaru na professor ngo akagaru na gamburu jungo atari programu yo runyankore rukiga uri na gamburu jungo na dressing n'abajungu kongarho nagama ngo that kasemoro ga ngambweno nitubikiriza bwo kuba ni imperangwense ne dynamica ni ko biri kugenda bigenda biti tobwe tukatushuma urujungu rwo nyine kandi turuhandika wabeba no gamburu jungu biri no rujungu wenyine kora woryo mu runyankore rukiga eco kiriye eco neki tukatushuma no kuruhandika runyankore rukiga even na handwriting bakabagiterera kandi abakristayo amashomera g'abakristayo bakabagira ngo notekwa kwandikise umukono gwa buryo utahanditse gwa bumusho yonka abandi left handed bakacinterera no mupira kandi iteze na keje konka bakatera umukono kwanditse gwa buryo kwanditse gwa buryo so ukuwagira mukuronde umurimo wagutungaye ati umurimo ntakagurunzire ndi kuza kuguronda gukabura ahubwo bankandi nyamwegendaho nazo kwe nazengerera naza kabari nija za cyamuhunga naza kirembe ntene wo konkwatira ha mukono kare kunabire ndyaho ndi kuronda umurimo cyamuhunga wabura natahumuka ati kunatahumuka nashangayo umukayikuru wanje yagira akari umusiga umushije ni bamweta samvura nindara nakwereka makagega rya hasera kafka umushije wo muhesi by the way nyo murihira nincho karobwa no murihira bakarobwa nituzirente yengobe eitutezarize mwenu kumko mujezarize mumesa ngutumwagezera kandi ndi kugambira ni chairman wabarihira ninza kugambira uko byizire nabyo uko byizire so hati kuna uzirwa umurimo cyamuhunga nayi komuka nashanga mama yangamira ati haza samvura rugiraha twamugambi yagira ngo ukabura nawe kanashomera mbara high school iya reba ntarahumurukire nk'abandi ati yagamba ati mwenu akaba naza kujuga shiringira ukaga ari kuza kujuga kuba mugambira ngo nkaburwa sente zo kumpumurura ziri shiringiga na 5 yakora higana yasigira umukayikuru wanje akana nkunda munonga ati kuyasigira umukayikuru wanje yagira ati mwene abahara nabo baronde shiringi 5 bagaruka humuruke atu nizonye no munsi yona naronda nkoreki nagenda
mbara high school umwaka gwa kashatu gwahwire abantu banje bari kuzomo gwakana nashangayo headmaster kari Lee Wilson wo mujungu wo murokore azobwe nanye nkaba ninkira kuzomo school picture union nyine nge shonunji kandi no mwishomero ndi gukora kurunji ati kuyambona yambuza nazamo namushoborera namugambira kunyine shiringi 500 kandi kunizo nyine kandi kunyena ngoma risini yakana ati yagamba ati mwene shi ebyo gukora kwawe ninza kukuha makatara bwo kuba ukaba ukanukoraje kaba ngenzire nkozire kurungi ubwo bakani ba gradinga streams A B C nkaba ndyo mo A aza ndi kucyara kora za science kurungi mwene yagira ati okamara senior 3 senior 2 senior 3 nimwe bamarire syllabus hati baza kuzo revision naza kuha nankejije makaterita mu yo kubanzeje kora akacinga mukamusha nti mbwe nanyikirize ngendo mu yakana na twakorendagano kuniza gukora basi yanyikiriza abuko namujenti kundagaruke nyuma ni matine sentence mbere ati yanyikiriza nazo mucakana yampamba katara bampamba bagumane bampaza tests yareba nakacinga po nabandi yanyikiriza nagumiza musini ya phone ajimara. Okay. So kuwahereza sini ya kana watora hi. Sini ya kana ndi kujimara kaba ni manyango nshemerire korondo bwa master ninga sho bwa agriculture yabwo kujya kunkani nkora science kandi nizana mu forestry nyabyeya niko nakozire choices ezo mu vocationals kunkana hashuba nakora just nko kwijuza HSC nejuzaho kigeze high school nafa kugitaho nko kugitaho nataho kigeze high school nyowe natanyabyeya college niyo nabere ni nyenda kuzo mu forestry. Okay. Ati results kuzizire za senior 4 kandi nashanga abanyesire kigeze high school mu haya inabere ni kumaye nguti ndazeyo kunkana atungaho abanyabuzari nkasamvurugo nakogambira nyineho brother wanje ni kanuru mu mahe nawe akaba nakorera za kirembine hakasente bagira ikirizo ze kigeze high school ze kushoma hati wayi kuni tuze kukwateraho aza bite kindi ndi kuzaka mbara high school nkazayo nibwo naguzire nkito yo kubanza nibwo yabwo cyamfashe cy'amunani nkaba ntine nkito hato kurwa obwozarwa washoma cyo kubanza mpaka cya mukaga obwe hazo ishengo kagabo tandikira ishomero ine myaka 17 okota kataga nkito mu kigere kwataga nkito mu kigere ukabushanga twinene nzito nenci hasaho kokabweno omusiniya nibwo banyanyazi barwenisirize bakangurire nkito yambara high school nyine nzuko zambara high school then nashanga yo samvurogwe akabineza andawe yibiri yampahemu niyo ndawe yo kubanza kujwara ndawe yo kubanza mugenzi wawe akakwahaza samvurogwe niwe yajipe ati tugambira experience yawe omurundo gwo kubanza kigerenkira bato mu nkito ko kwijuka jyo kahoro sikabanza zandya nkobugero mbubwa muhero mbubu nabidegere bibebe hango zabanza navura naba ukani nje naninterura nkori kuri bato mu muriro kubanza kuzimanyira nangwa abana batushikerera kunka kandi tutatafa yabwo kubekikura umunonga ngeno ikindi kana ngukugambire murunjiwe n'abatukurikiza nkabanyikirize ngunyire bizibu nkantari kwenda kureba rubajungwe ndijo kandi manya cyane canje kandi namawe yantiremwe ibintu binji ebyo kugira ngutaho umutima ugira icyo wayigasera yo amanya ngo ine bizubu byawe obenkito zukuosya ukatambara nkorya hamto gwemsimari kikaba shitine kakwatere aza kigeze high school kuna amambe kigeze high school kuna ikere yo mu haya nashanga yo banywani banje n'ubusente babire bampa banshazi honka kasente ngeno kandi na nkonka kanyu no kwanga tata mazoma ngeno natandikana nyina kikunywa amarwa nk'abandi dear ati konka ngo musikucha union ariya marwa kandi washaro gatanga kikantangaza konka ngo musikucha union kandi bacija bakora za nka za missions na muno muneze bembirwe kivengere mba ninye nazebembera mununga kuzikora konka ndi kunywa amarwa kandi izoba rimwe kivengere
Bishop Kivengera akuyamazira yatuburira yagira ati mwe nabikiriza Yesu nkani stamina mugenzi wa munywani wanjaro bajunabire ninkondana nawe azananye naco gumbuge kigeza Yesu ko nabwo nkabandi prefect we byo kurya mwenu kuna ikire yo nkanye no mugishago kuzo mu bantu ncagamba n'imikorere bankunda azi mwenu kunajya ngo ninza kujunwa yajata ati yankwate mpare atereka turya junwa twayiko mu university nareka tuwajunwa nashanje nebiri okay narimwa kujunwa nakoreka konka nagumana inyetenga kujunwa nebyo kunywa marwa kandi nashwa ko wabyanga